murumva ni umuperezida mushya umusivili ntazi ntambara aho ziva naho zigana. Reka twubike amacupa twegura inyandiko muribuka iri jambo. Ubundi iyo mibare yose uyihaye umuntu muzima gukuraho leta iyo ariyo yose byakabaye umunsi umwe. Aya ni amagambo yamamaye cyane mu minsi ibiri ishize, amagambo yavuzwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Retired General James Kabarebe, aho yagaragazaga ko Perezida Tshisekedi afite umupango uhamye kandi uteguye neza wo gutera u Rwanda agakuraho ubutegetsi. Yanavuze ko ngo Faci yizeraga ko azatera u Rwanda akazamura ibendera rya Kongo i Kigali. FDLR zimwizeza ko bari bumurasire M23 bamara kuyirasa ndetse bakanayikurikira bakayigeza no mu Rwanda, ko na Kagame izajya kuba mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu itariki 20. Tshisekedi yamaze kugera i Kigali, yamaze no kumanika idarapo ya Kongo muri Kigali. Abajenerali be barabimwizeza, FDLR barabimwizeza, kandi koko arabisinda, aranabyemera, yemera ko binashoboka. Mu nama nyunguranabitekerezo n'abagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ku miterere y'ingengabitekerezo mu karere yabaye ku itariki 5 Werurwe 2025, Retired General James Kabarebe yagaragaje ko Tshisekedi yagize iki cyizere ubwo yemeranyaga n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR kurwanya M23. Kabarebe yasobanuye ko nyuma y'aho M23 yirukanwe mu biganiro by'i Nairobi muri Mata 2022, Tshisekedi yigambye ko ashaka kwirukana abarwanyi akabasubiza mu Rwanda, abishingiye gusa ku kuba bamwe muri bo bavuga Ikinyarwanda. Ndetse Tshisekedi imbunda aho kuzerekeza kurwana na M23 atangira kurasa mu Rwanda, atangira no kuvuga mu magambo ye ko M23 ayirasa ahubwo akayisubiza iwabo mu Rwanda. Kabarebe yakomeje avuga ko Tshisekedi aho kwerekeza imbunda kuri M23 yatangiye kurasa mu Rwanda, atangira no kuvuga mu magambo ye ko M23 azayirasa akayisubiza iwabo mu Rwanda. Ikibazo kibaye ko M23 bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, bafite umuco w'Ikinyarwanda, ubwo no kuvuga ko bagomba gusubira mu Rwanda nubwo bari bateye badaturutse mu Rwanda, baturutse mu kindi gihugu cy'igituranyi. Retired General James Kabarebe yagaragaje ko Tshisekedi, FDLR n'abajenerali be bemeranije ko bazatera u Rwanda nyuma yo kwirukana abarwanyi ba M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bagakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse ngo Tshisekedi yizera ko azazamura ibendera rya Kongo i Kigali. Ati FDLR zimwizeza ko bari bumurasire M23 bamara kuyirasa ndetse bakanayikurikira bakayigeza no mu Rwanda, ko na Kagame izajya kuba mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu itariki 20. Tshisekedi yamaze kugera i Kigali, yamaze no kumanika idarapo ya Kongo muri Kigali. Abajenerali be barabimwizeza, FDLR barabimwizeza, kandi koko arabisinda, aranabyemera, yemera ko binashoboka. Kabarebe mu gukomeza gushimangira ubusivile bwa Tshisekedi yavuze ko imbaraga zose afite mu bya gisirikare, uhereye ku mubare munini afite w'abasirikare ba FARDC, kongeraho ibihumbi by'abarwanyi ba FDLR, ibihumbi by'abazalendo, utibagiwe n'ibihumbi by'abasoda b'abarundi baje kumuha umusada, kongeraho ibihumbi by'ingabo za SADC, utibagiwe n'abacancuro batagira ingano, kongeraho ibikoresho byinshi kandi bihambaye. Kabarebe bavuga ko nta handi byigeze biboneka, akavuga ko rero ibyo byose ubihaye umuntu muzima ubundi bitanamutwara umunsi urenze umwe kugira ngo abayiritse ubutegetsi bw'igihugu icyo ari cyo cyose. Ubundi iyo mibare yose uyihaye umuntu muzima gukuraho leta iyo ariyo yose byakabaye umunsi umwe. Byakabaye umunsi umwe, ntabwo byakabaye n'amasaha, oya byakabaye umunsi umwe rwose. Ubwo ariko muravuga ibyo, ntabwo tuvuze noneho ibikoresho uko byanganaga. Ibikoresho byari hariya ubwabyo ibikoresho uko bingana ntaho biraboneka, ni byinshi cyane, ni byinshi kandi bihambaye, bikomeye cyane. Dushingiye ku byo Retired General James Kabarebe avuze, biragaragara ko Tshisekedi yari afite umugambi mubisha wo gutera u Rwanda
ndetse yari yaramaze gusinda intsinzi na mbere y'uko ayicigatiza ibiganza bye. Yumvaga ari umukino uzamworohera cyane nk'uko abajenerali be n'aba FDLR babimwizezaga, ariko nyamara ntabwo yabashije kubigeraho, ndetse imigambi ye kongeraho ibikoresho byinshi kandi bihambaye, kongeraho umurundo w'abasirikare baturutse impande zose z'isi, ibyo byose byamupfiriye ubusa kuko yasanze umutekano w'u Rwanda utajegajega. Igisirikare cy'u Rwanda cyamweretse ko ari umutamenwa ndetse ko umutekano warwo utajegajega. Uyu retired General James Kabarebe niyumva asobanura iby'izi ntambara zo muri Kongo adategwa, ntuzabyibazaho byinshi kuko ni umwe mu bantu bazi byinshi kuri izi ntambara, ndetse we ebyiri muri zo yarazirwanye anazikuramo izina rihambaye n'icyubahiro cyinshi cya gisirikare, ku buryo n'ubu buhanga yagaragaje muri izi ntambara za Kongo n'ubu bukigwa mu mateka no mu mashuri ya gisirikare. Iyi ntambara ni iya kenshi cyane, ubu ni sayiko ya gatanu, ni nk'intambara ya gatanu, kandi zose izo ntambara zishingiye ku bintu bimwe, ikintu kimwe. Ariko se mu by'ukuri General James Kabarebe ni muntu ki? Afite ubuhanga bungana iki mu bijyanye n'intambara? Muri iki kiganiro ndaza guha ikaze mugenzi wanjye Eric Rukundo atubwire byinshi kuri General James Kabarebe, ariko by'umwihariko ku ntambara yarwanye muri Kongo na operasiyo y'agatangaza yakoze muri iki gihugu, buryo n'ubu abanyekongo ndetse we n'isi yose bamwumva bakamukurira ingofero. Gusa mbere y'uko nkomeza, reba aho hasi ahanditse subscribe ukande no kukazogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyegeranyo bicukumbuye mugezaho inshuro zirenga 365 mu mwaka. Nitwa Oscar Dushime, ndi kumwe na Eric Rukundo, tubahaye ikaze.